Selum menjuah-juah man banta kerina seitun ijapai kita tading ibas Pak Senda. Salam sehat, tetap kita semangat makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Jumpakah kita ibas campuru seitun ta waris sendah. Ope dengan kita ngerana karena kata di bata si jadi bahan ora tenta guna pergegeh membanta ibas dalani waris sendah. Mari ras kita artoto. Bujur iseken kaiman bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Si enggon nemani perdalanan kegulun kami. Seh ibas Pak Senda igejapkan kami kelengatendo lapenar lekam Pak kami. Tuhan pasu-pasu kami ibas waris sendah pe gelarah kerina perdalan kegulung kami gelandui permuliakan. Entis inari ate kami ngorati sadabagin kena katandu. Guna jadi pergegeman kami ibas ngalakan kerina perbeben kegeluhan sireh ngeremrim kami. Gelah menang kami ras gelandu i permuliakan. Ngerana dagi kamu Bapa sebab kami ngosikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi bahan ora tenta. Ibas perjumpaan tas kalenda ibuat ibas Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34 bagenda nina. Maka ola aru atendo karena wari si pepagi. Sabab pepagi lit dengar kange siman delenken. Labo pada itambahi kinisran si sendah. Alu kinisran si pepagi. Seh ijenda pengegenta. Bapa nade turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada inspirasi kehidupan si banci jadi gelemen ban banta ibas ndalani wari-wari si bereken di bata man banta. Bagenda nino. Ibas sada kuta je sekala anak prana si tuhu-tuhu ia rajin erdahin erjuma ia suana sinuan-sinuan sayur-sayuran belang ibas cuma nandai maka nggo mejile kal sayur nandade tapi ibas pak se nggo seh musim prudan maka ndelai kalatena ugalah kari sayuran kuenda krina adilanga seh pak sana baba kutiga tapi adi udan kari bagenda usur pasti macik krina sayur nenda ras kini latihanku bagepe krina biaya-biaya singgau ku pedarat pasti sia-sia nina maka rukria ras law siar dalan kubas tepi sada dano ije itak takina kena perbewan kegeluhna tapi ladat ca dalan keluarna apk enda musim penghujan enda pagi bagi dekahna pasti aku rugi atena belala artina turah pemikiran-pemikiran sirbanca latahna nari dalam keluarna. Maka sesekala orang tua si Pentaria dahina anak peranandai uga maka ndelai atendo nina kai permasalahan do nina renin anak perandai turi kena karena usahana sayurendai ras uga ka bakal si terjadi adi udan tetap reh sop enda nggo musim prudan nina
Maka nina orang tua si bijak ndai coba perhatikan du bebek sirlangi ibas danoah nina. Tek ngekam maka bebek enda dai opedea bengket entah erlangi dai ia rukur lebih adir langi karyaku li kerje artina pemangsa entah nipe entah kai panna karyaku atena pangka ndu ia erlangina lang nina anak peranandai adi misalkan rukur kande lebih bebek endandai maka erlangi tahlau bokerlit jenda kudat artina pangan kaipe nurung pemesera tah kai sidebana latih mencakari kuakap nina pangka nunde bebek ndai erlangina lang nina maka engkai dage bebek andai pang erlangi coba nendu nina mlala bebek ndai erlangi jekrina artina ndarami pangan adili kakak ndunde anakna nina cagai rukur kaya anak kue kare di babar langi reka kari misalkan nipe tah kai nangkap sanina babana kak dua anak nandai erlangi pelang nina anak peranandai maka nina perbapan dade si pentar labo menukurun kerinanan adi ukurindu kerinanan labo kam ngasup labo ke jalan keluarna ras pasti bebek andai pe adi misalkan laya bengket kubas launda laya erlangi-langi laya ndaraminakan maka pasti ia mate nina. Jadi erlajar kita men bebek andai, erlajar kan men bebek andai nina. Labo yukurina resiko entah lit entah lang artina resiko tapi kita kan adi yukuri kare nggo kerim belin di tengah-tengah pemikiran dunia. Maka adi kam erjumandai laba nukuren artina pagi entah hudan kaya pagi tanggo ka banjir nggo melengas artina krina seren-seren da lama nukurun krina di bata nggo ngatur kenca nina kuakap turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kita megati kal rukur bagi anak peranen dan dade artina si tambahi utur beban geluhta si tambahi usur beban silit ibas kita padahal ninandai ogenta ibas waris sendah maka ola aru atendo karena waris si pepagi sabab pepagi di dengan kange si mandelenken labo pada tambahi kini seran si sendah alu kini seran si pepagi kuakap ading geluh kita ibas waris si sendah latih siakap cege waris pagi pe syukuri pagi pe bagi dengan kang mungkin pagi relatihna kuakap bagai bas purkrenta iya kuakap labo kita ngasut darani dalan enda ngeluh di tengah-tengah dunia enda ula tambahi kini seran si sendah alu kini seran si pepagi gundari pe nggo siakap berat engke kakin maka tambahi kapru krunta alu ertina hal-hal silang abo tentu terjadi ibas waris si pepagi enda jadi sada persingat man banta krina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus amin nagia kita mungkin selama enda berpikir entah bertindak baleras purukurun anak peranai dan dade ndau syukuri kelbe padahal syar lebih tepe langes sidungi enda erbanca latih syakap banci saja artina adi surah-surah min ya kempue lit kempue rukur kaki talik bagenda ya ngoya pagi galang tah kai kange pagi artina perbebenna entah keka artina siman sampaten rasmlala kal artina perkunta kuakap arkai ate talanai tengah-tengah dunia indah maka aindan dade cerita inspiratif indai si jadikan jadi pergegah banta jadi memotivasi kegeluhenta maka krina prevensi man banta si dalani si hadapi alu kita erpengarapan mandibata
pasti di bata mereka serpang pula. Labo ipidet di bata kita sisada dalani perbeben di tengah-tengah dunia enda. Ula bahan perukundwe jadi tembok si meganjangnya sir banca kam lane banci artina mesah. Lane lik dah jalan keluar, tapi bahanlah maka perbeben simberat banci jadi dalandu entah dalan tak rukur terdauhan. Maka pebelinlah ingan ibas pusuh pratenta guda banci ngaloken krina perbeben sirhe ras banci artina siki apa si ngasip kita dalanisa, apa si ngasip kita rebahan jalan keluarna, kita tetap mindo pergegeh mandi bata. Jadi ning kami manbanta krina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Rikutkan artina gegeh ta si kurang. Rikutkan artina kengasupen ta silane bagi si gerger. Mungkin ngoroh buena sidah artina perbeben si kegluhen siman ukuran. Anak ta kemputa keluarga anta kade-kade teras kai si debanna. Adi si tamakan krina kubas otak ta. Adi si tamakan krina kubas pemikiran ta. Maka laban sedang pasti kita stres. Pasti kita lah ngasup dalam kenca. Tapi adi sindeskan mandi bata. Maka nina di bata marilah kam silati dengan beratan. Aku bahan jadi pengading-ading dunia. Adi siampaikan kena perben kegelunte. Adi siampaikan kena beban-beban geluhta. Mandi bata, sindeskan mandi bata. Maka di bata memberikan kelegaan, memberikan serpang pula manbanta. Alu bege, ngasuk kita andalani kegeluh nenda. Amin kaya si terjadi, kita labo tergoda perban krina hal-hal sila bagi ukurta si terjadi di tengah-tengah kegelunta. Tapi li cikepenta, maka kini tekenca ngatakenca kita pasti menang ibas krina perben kegelunta. Mari dage kita belajar rukur. Bali ras artina kasih katakan orang tua si pentarndai. Maka labo manukurun wari si pepagi. Apakah tambahkan kaku bas wari sendah. Tapi bias me wari si sendah. Jadi ukurunta. Wari si pepagi pedek nakang perbeben si manukurunta. Ula air bahanca kita lanai ngasuk dalani wari-wari kegelunta. Enda jadi semangat membanta krina setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sehijenda kata dibata si jadi pergegeh membanta. Mari ras kita toto. Bujuro Tuhan dibata. Ngoi persingiti kami arah katandu ibas Pak Saenda. Maka kami ngasup dalani krina perbeben kegeluhan di tengah-tengah dunia. Alu ibahan kami belah-belahna. Beluh kami muat. Kai siar sidalan kami suari sendah. Kai si banci idalankan kami guna ngasuk kami dalani sarasepe terpuji gelandu. Ibas waris pepagi pengasup kami dalani arkitek-kiteken. Kami tetap pengendes man bandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sehijenda perjumpaan ta seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bata membanta. Tuhan Yesus si masuk kita. Amin.